Murakaza neza kuri YOUHEAL. No munsi muri kumwe na Tuyishime de Prince, nkaba ndi umunyeshuri wimenyereza ubuganga muri Université y'u Rwanda. No munsi nkaba ngira ngo tuganire ku bintu bya vaccination cyangwa immunization, ngo mu Kinyarwanda ni gukingirwa. Ibintu by'inkingo mu Rwanda ukuntu bimeze, kubera ko habaho kalendari y'inkingo buri mwana wese ukivuka atangira gufata kugeza ku bantu bakuru. Iyo kalendari ikaba ihari izwi, nkaba ngira ngo tuyiganireho rero tugire ibyo dushyira ku murongo, twunguraneho ibitekerezo, ubundi tunamenye n'impamvu iba yarapanzwe gutyo. Tudatinze rero, ubundi umwana ukivuka atangira gufata inkingo zitandukanye. Inkingo nyinshi umuntu azifata ari mu mwaka umwe wa mbere, nibwo umwana ukivuka nyine afata inkingo akivuka, akarinda akura kugeza abaye mukuru. Gusa imyinshi ayifata mu mwaka wa mbere. Ushobora kwibaza impamvu ibyo biba bimeze gutyo, biba bipanze gutyo. Gusa iyo umwana akivuka akagera hano ku isi, umubiri we nyine utangira kwiyadapta cyangwa gutangira kumenyera environnement, kubera ko aba ahinduye aho yabaga nyine agiye mu yindi si. Mbese ni ukuvuga ngo umubiri utangira kumenyera, ndetse ugatangira kumenyera utumikorobe cyangwa udukoko tumwe na tumwe tugenda tuba hano hanze, tutari dusanzwe tuba aho yari asanzwe ari mu nda ya nyina. Umwana rero umubiri we utangira kugenda ukora abasirikare b'umubiri batandukanye bashinzwe kumufasha kurwanya indwara zitandukanye duhura nazo mu buzima busanzwe, ntituzirware kubera ko nyine umubiri uba ukomeye, ufite abasirikare bawo bawurinda. Rero kubera ko umwana ukivuka ari nk'aho umubiri we uba ukiri weak cyangwa ugifite imbaraga nke cyane, mbese aba asa nk'aho atabasha kurwanya indwara nyinshi zitandukanye, kubera ko urumva nyine umubiri we uba utarabona umwanya uhagije wo kumenyera environnement aba ahinduye, uba utarabona umwanya uhagije wo kongera gukora ba basirikare b'umubiri. Rero niyo mpamvu umwana aba agomba gufashwa, agahabwa izo nkingo zose, akazihabwa neza, kugira ngo nyine tumurinde utwo tumikorobe cyangwa udukoko tumwe na tumwe dushobora kumwataka, tukaba twamwangiza cyangwa tukanamuvutsa ubuzima bwe. Rero iyo umwana akivuka, ubundi kuri kalendari, tugendeye kuri kalendari yatanzwe na Ministeri y'Ubuzima hano mu Rwanda, iyo umwana akivuka ahabwa inkingo ebyiri. Urwa mbere ahabwa ni urw'igituntu, barwita BCG cyangwa bacille calmette-guérin. Ubwo ahabwa doze imwe ya BCG nyine y'urwo rukingo rumwe, ubundi akanahabwa n'indi imwe, doze ya mbere y'urukingo bita OPV, akaba ari oral polio vaccine, cyangwa mu Kinyarwanda urwo bita imbasa. Agahabwa doze ya mbere akivuka. Urumva ahabwa inkingo ebyiri akivuka, BCG hamwe na OPV. Rero nyuma yaho ku byumweru bitandatu ahabwa inkingo izi zikurikira. Ahabwa doze ya kabiri ya OPV ya yindi tumaze kuvuga yitwa imbasa, noneho agahabwa n'urwo bita DTP cyangwa diphtheria, tetanus and Pertussis. Ino ni iy'akaniga, agakwega hamwe na Pertussis. Aho ni ku byumweru bitandatu nayo arayihabwa. Noneho akaba yahabwa na hepatite B hamwe n'indi bita influenza B, Haemophilus influenza B, iyo nayo arayihabwa. Noneho ku byumweru bitandatu n'ubundi akongera agahabwa iyo bita PCV cyangwa pneumococcal conjugate vaccine, akaba ariyo kumurinda kurwara indwara zitandukanye z'ubuhumekero, harimo n'umusonga. Urw'umusonga rero narwo araruhabwa doze ya mbere ku byumweru bitandatu. Ubundi akongera agahabwa ku byumweru bitandatu iyo bita rotavirus vaccine,
akaba ari urukingo rw'impiswi. Izi zose ni izo ahabwa ku byumweru 6. Noneho iyo ageze ku byumweru 10 by'ubuzima bwe, umwana arongera agahabwa doze ya 3 y'imbasa, akongera agahabwa doze ya 2 y'akaniga, agakwega hamwe na Pertussis na za hepatite na influenza. Akongera agahabwa na rwa rundi rw'umusonga doze ya 2. Akongera agahabwa doze ya 2 ya rwa rundi rw'impiswi rotavirus. Ubundi ukongera ukagenda ku byumweru 14, umwana akongera agahabwa doze ya 4 y'imbasa, akongera agahabwa doze ya 3 y'akaniga, agakwega na Pertussis, hepatite B na influenza doze ya 3. Ubundi akongera agahabwa doze ya 3 y'umusonga pneumococcal conjugate vaccine, akongera agahabwa doze ya 3 y'impiswi. Ubwo aho ni ku byumweru 14. Noneho nyuma yaho urumva yuko inkingo nyinshi aba ari kuzifatira mbere y'ibyumweru 14. Nyuma yaho ku mezi 9 umwana bamuha urukingo bita mu cyongereza measles rubella MR vaccine. Ino ikaba ari urukingo rw'iseru hamwe na rubeole. Uru rukingo rero rukaba ruhabwa umwana ku mezi 9. Noneho urwo bita measles cyangwa iseru, uru ahabwa doze ya 2 ku mezi 12. Noneho nyuma rero umwana iyo amaze gukura, urumva yuko inkingo nyinshi zirangirira ku mwaka wa mbere. Nyuma y'amezi 12 nta nkingo nyinshi zihari uretse zino zisanzwe zihabwa abantu bakuru. Ariko umwana uba uri mu kigero wenda cy'imyaka 9 kugeza kuri 14, umwana w'umukobwa aba agomba guhabwa nawe urukingo bita HPV. Akaba ari urukingo nyine rurinda ya virusi itera kanseri y'inkondo y'umura. Iyi vaccine nayo ikaba itangwa nyine ku bana kenshi baba batangiye segonderi, mu myaka babandi baba bari kurangiza primaire batangira segonderi, b'abakobwa, kugira ngo nyine babarinde kuba bazahura n'icyo kibazo, kubera ko aka virusi kitwa human papillomavirus gashobora gutera iyo kanseri nyine y'inkondo y'umura, cyangwa icyo bita mu cyongereza cervical cancer. Noneho nyuma yaho rero haza inkingo z'abantu bakuru. Izo ni nyinshi biterwa n'indwara. Murabizi yuko hari n'urukingo rushyashya rwa covid, urwo rutaramara n'imyaka 2 kuri ino si, ariko nyine urumva zo biterwa n'indwara. Gusa iyo umugore utwite we ni ingenzi cyane, kuko umugore utwite wese nawe agomba guhabwa urukingo rwitwa tetanus, rwa tetanus cyangwa rw'agakwega. Urwo rukingo bakaba barwita toxoid tetanus toxoid vaccine. Iyo nyine ikaba irinda umubyeyi utwite kuba nawe yarwara iyo tetanus, cyangwa n'umwana we akaba yayirwara, umwana atwite mu nda. Rero urwo rukingo nyine ruhabwa ababyeyi batwite, rugahabwa mu madoze agera muri 4, ariko aho ni ku bagore batwite nyine, birumvikana ni abagore. Gusa n'abagabo nabo baba bashobora guhabwa runo rukingo rwa tetanusi, kubera ko tetanusi nyine ari ko agakwega. Iyo hashize imyaka 10, ubundi bavuga yuko uburinzi bw'urwo rukingo buba bwarashize. Uburinzi bw'urukingo bw'agakwega nyuma y'imyaka 10 buba bwarashize. Rero n'abagabo baba bashobora kwiteresha nyuma y'imyaka 10 kugira ngo batazahura n'icyo kibazo cyo kurwara tetanusi. Tetanusi rero umuntu ayirwara ubundi iyo wenda yakaswe, yakomerekejwe n'ikintu
cy'icyuma kiriho ingese cyangwa icyuma gisanzwe kiri ahantu mu bitaka kiriho umwanda, kubera ko ibyo byuma bikunda kubonekaho udukoko dutera nyine iyo tetanusi. Udukoko tukaba dukunda kuba kuri ibyo byuma nyine bifite umwanda, bifite ingese, bisanzwe biba mu butaka. Akaba ari nayo mpamvu rero n'abagabo nabo bashobora kuyiteza. Nuko wenda abagore batwite bo bari priorite, ariko n'abagabo nabo birashoboka. Murakoze cyane rero, nibyo nagira ngo mvuge kuri kalendari ya immunization cyangwa kalendari y'inkingo mu gihugu cyacu hano i Rwanda. Ubwo niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo mwamufite mu commenting, ubundi mukore subscribe na kandi like kugira ngo tubashe komeza kubana.